Verovatno vam dođe prirodno da sebe kritikujete. Nekad kao u šali. To je i dalje kritika. Možda svoj izgled, možda svoje uspehe, svoj život. Zamislite sada kada tako kritikujete sebe, zamislite dete sebe kao dete od 3 godine koje sedi u ćošku i vi mu to govorite. Tako kako bi se to dete osjećalo u tom momentu, tako se vi osjećate unutar sebe kada sebe kritikujete. Jako ste dobro naučili da je kritika dobra, čak kao da ste skromni kada sebe kritikujete, kao da je to nešto dobro. Ali to dete ne osjeća ništa dobro u toj kritici. Zato, hajde sada naučite sebe kako sebe da pohvalite, kako sebe da podržite svojim rečima. Uradite to sada i radite to svakoga dana i zamislite kako se to dete od 3 godine, vi od 3 godine, kako bi se osjećalo da sada čuje te reči pohvale, reči podrške, lepe reči hvale. Isto tako se vi osjećate unutar sebe kada sebe podržavate i hvalite. Uradite to sada i svakoga dana od sada i posmatrajte svoj život kako se menja na bolje.